Komani abang pujongsi arloso bahini kacerai ji non mata igbom mate arloso bahini ke enji mata igbom pelote alang li tumafan isi soda ka birta kopia birta ma labang ke non nang li tuma labang so video nong si tek pon long ikpo nang li tum na so YouTube channel subscribe rilang pelote subscribe ikon lapen video nang li tum share pon ikon tang de non kopia birta ma la so putak le patiek ben lang pono nang lapen cithan pono nang tang de non cithan pono nang la piso bahini ka cerai ji bu kamat habom atum pan kopia birta ma la soputak lang pono na nalitum da screen long tek pon tulong ji Assam Chief Minister announced polygamy banned bill to be passed on 25 November 2025 si non ke angji November 25 bar ni stami labang so polygamy labang so ban bill labang ke alang litum papas pon populo lapen anda ke tok pon tek tulong ji Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma has declared that the state government will pass the polygamy ban bill on 25 November 2025. Lalo lase polygamy pulotang te labang ke komani jong si piso bahini ke en ba kache raidu pulotang te alang litum afan si labang so aruls akimi labang ke mate bill akimi paklang pontulo lapen marketing a major legal and social reform in the state. The Chief Minister stated that any man found having more than one wife will be face imprisonment of up to 7 years jail. Si komani jong si labang so non la so aron kimi la paklang pon igdet mate labang so bill papas igdet penjong si komane jong si arlo so bahini kacerai ba arlo so bahini en pulotang te alang litum ladag ningkan troksi an alang litum gel labang ke dam nang poputa la so lolong ke tokpon dolo nasila lapen dag as a par new law lapen he embraces that size decision aims to uphold gender equality women rights and social justice ensuring that every marriage in Assam follow the one man one woman principle the upcoming legislation once instead will be make Assam one of the first Indian state to the implement a state level law banning polygamy with a strict punishment including imprisonment and fines for violators. Sharma future added that the move is a part of the government border mission to reform personal laws and protect women dignity and security and bring uniformity and fairness to marriage practice across the all communication in Assam. Nasi kedamtang labang ke las pulo kedamtang alo kapik lang pon mate aron kapik lang pon labang ke arta kijo matum penan kido ba piso ke en lata penang an abang pu hatum afan hemlong dam penstami pulis atum pon iglo nasinon puthot la bangso luwa kimi kapik lang pon labang ke lason lo piso jong si bahini enlo pulotang te la piso ki enwek abang pu labang ke alang litum fines tame dak pinang po kali pulte alang litum ningkan proxy an labang ke jel lake jet dam nang po mate pulis tembang ke ponik po jelalo lasi labang so lo labang ke non pas pon pelang bill ben bill bangke non ke labang so bill da papas ponji pu bangke da non ke angji November 2025 la so si mochiklo hotsil labang so bill bang papas pon ikpo la si piso bahini ke enji pakache raiji pu matha ba matum sab so kachere chet sikimelo nana bangke labang so lam the labang ke nilile ki pu ponta kalilo lake ake hai Dr. Himanta Biswa Sharma hin pensi pangdak polo nalitum non la ke hai Dr. Himanta Biswa Sharma kaning jelam thele nalitum asap sustame nalitum lang ponigon lapen arju ponigon আমি আৰু এখন নতুন আইন আনিম যে কোনো মতা মানুহে এজনতকৈ বেছি ঘৈণীয়েক ৰাখিব ঘৰত নোৱাৰে কোনেও যাতে ৰাখিব নোৱাৰে 25 নৱেম্বৰত আমাৰ বিধানসভাত বিল পাছ হ'ব
কোনোবা মতা মানুহে যদি এজনতকৈ দ্বিতীয় বিয়া কৰাই 7 বছৰ জেলত থাকিব লাগিব। আমি আৰু এখন নতুন আইন আনিম যে কোনো মতা মানুহে এজনতকৈ বেছি ঘৈণীয়েক ৰাখিব ঘৰত নোৱাৰে, কোনেও যাতে ৰাখিব নোৱাৰে। 25 নৱেম্বৰত আমাৰ বিধানসভাত বিল পাছ হ'ব। কোনোবা মতা মানুহে যদি এজনতকৈ দ্বিতীয় বিয়া কৰাই 7 বছৰ জেলত থাকিব লাগিব। আমি আৰু এখন নতুন আইন আনিম যে কোনো মতা মানুহে এজনতকৈ বেছি ঘৈণীয়েক ৰাখিব ঘৰত নোৱাৰে, কোনেও যাতে ৰাখিব নোৱাৰে। 25 নৱেম্বৰত আমাৰ বিধানসভাত বিল পাছ হ'ব। কোনোবা মতা মানুহে যদি এজনতকৈ দ্বিতীয় বিয়া কৰাই 7 বছৰ জেলত থাকিব লাগিব। Lapan nalitum stame tek pon long pot hypo akai Himanta Biswa Sarma silabang salam the bangke kaning je pon iglo lapen pinaan social media platform ayan stame nalitum tek pon long pot hailo stame ni list stame puthot labang so puthak labang ke nili video 1 to igdelo las video nalitum share pon ikta karbiang long rat stame pelang iknang lapen pechini iknang lapen la sonsona video mate la sonson update lapen kapre evoreng war sai pono scheme update ponon la update jons nalitum kilang kinang verji pulte labang so YouTube channel labang kenal itum subscribe igon tang tipinia video long bangkel anling ton ponik nang la sidomi thakmi kadukawi Karbitis 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fans tami nilin pen kardom